sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada lemah pak sakim. Ah, wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar dulu mak lu nih.
Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 기분 나게 웃다. 언젠 있잖아요. 원래 그런 잘 안 해. Belum mati dia. Pak, bakal udang itu. Belum mati mesti banyak utang nih kengken nih. Belum mati sih Pak Bintu nih kengken sih banyak utang, Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken cara bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak. Kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya semuanya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan, Bang.
Sugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah
persatuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren obine kerauhan ulian ben nguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan ben nguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan Nugen percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ngadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi sida nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng ngelasing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Tuai manam semahi, moga si domangku lak do karya
lan pariku aksamo tunok lan langku ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan apa sujati ne tolik nude beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki kuno belok ke walau selado lan patilah mungkin cueco kelawan mangkiunang po kita menadi jan pangun mandi mengaran sang sangkul putih yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan apa sujati ne tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan apa sujati ne tolik muka beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang
hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Nyarengin pamargi ngiring berbagi saking dasar hati lan mangahi tulus sarang mapupul sangkaning
hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu.
kelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi Udang tusing
si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng macam kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama muliang kasta iraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama melahang malu melajah bangsa kentawan peteng lemah
Pangtu sing elah, pangtu sing campah, pangtu sing paling carleak ojog lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakyane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga. Segenep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakyane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara
apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan